drivers then ding. Nisema samba bontin audio beer eliki and betna ha ekan bia fine. Na omunim and semono ekakrano Aishamodi. She loves Stoneboy. Odeba abontin so no so kra donate ye. Nti nipa kire se nam so emasika no ekoduru TT ensemono GH mouthpiece ono so ban social media so kasa ye pa. Odene sembi ababontin. TT akọ samike media akoka se Aishamodi ebre no 600 cedis. GH mouthpiece say or the 5,000 Ghana cedis na share envelope mu ekoma TT na onka no kre na nya sa yentie ne okan ye emra sisia ne koba na fe ye de ne aka no so ato so e de amamu. Exclusive from Tutujagu _GH. Tutujagu, I beg, post this audio from Tutujagu. May they tell me voice. GH mouthpiece and Kasane Kasano. Hey, but Ajetey was one. I swear that man will make it to heaven. Oh, that man will not make it to heaven. Oh, why is he still doing this? Why is he like that? Aishamodi gave her 5,000 Ghana cedis. I mean this kind of shining. From Tutujagu. 5,000 some beverages and drinks in any other to talk home. Hey, but this man, is he going to make it to heaven? Is he serious in life? Like, how could you call out for 3,000 cedis or 3,000 chiawo danka? Now you see, you can't publicly say about the amount 3,000 cedis nearby and about 600 cedis. Oh, can be an or home. That man is walking about with scamming ideas, and I'm very angry over this issue. Man, come on, is on social media issues. This answer seminar. My busy and across. I don't have time. I just bumped into this post of yours. This man, I'm calling MzGee right now. Hey, this man will go to hell. Oh, this man, hell is looking for him. He's lying. How could he? Obia Yiniyam say, how could it? Is there ever going to be a day, a time I shall want the bear power Ghana and to be back in my media? Missy me this kind of shine in some more. Me this kind of me can share envelope mu e was Zola nim e one other guy nim. But me yasa these people involved no munyan confirm kasa in the media. Let me call a friend saying MzGee. Some Ajetey that taxi driver man he will die. He would die of begging. Obe who or begging. Obi fa baby mu wonnim won fa hom won fa muda. Enti enka de wonnim no mo kan Aishamodi so Emma around 5,000. Aishamodi no I think 6 million cedis or so. 600 Ghana. 600 Ghana. Wait. Aishamodi ma 600. Aishamodi no Suma. Osuma Zola. Osuma Zola. Okay. You can ask Zola. They brought some soft drinks and I think that money that's 600. 600. It's 5,000. No. But later Aishamodi called me from the US. Okay. Now catch when you say nanka obesha say year no nanka I should fly to the US. No more doctors in show me ye. Now also Reverend Obofo to say Neja. Okay. Inti onu nu be kasa. Okay. Na omumbra no be pe assassin free baby amiti no eni no ho. Okay. No mu see a dime fine mommy. Oh, US so. Dabi. Okay. Na sa rent yourself no. It was a twitter. That was what we talked on phone. Oh, Mantinu can be. Exclusive from Tutujagu _GH. Tutujagu, I beg, post. Abusia, audio no ni ekotie no. Na kire se GH mouthpiece so dia ode ato ho no. Hwan na eka no kra wa ha sisi atiti na eka no kra. Some brand 600 Ghana cedis na modi beverages bi kan ho. Ananso se ye no kra se GH mouthpiece na di 5,000 Ghana cedis. Eko share TT and so at the come patch comment na enyatem didi no ane se ode ode beto kama ye bekin kan no ha e de amount na abusuafo atena se abusuan kwaba bibia bokodi na me de achame Mr. Bagyo ye hwe ne eye TT e de to samike animu a 600 cedis e no mo de bre no ene wose Aishamodi suman ne de bre no
nti boy no kra o se wo de brand kra boy ni din nti o se drinks nso esan so eka ho sisi a GH mouthpiece se ono na de envelope koma papa na 5000 Ghana cedis eka ho ene eye drinks then na obeka e de afa ho Raw will show you right about now, so Michelle. I mean, you saw Queen we find that Obiase United States. Isaac Kamal, I mean, so all share by this time. I mean, sure with what you did on New Year, but that's a part I really appreciate. Adepa, Titi asem ye kase ye kan. Yebeka aka. And at the end of the day, I'm sure you crampoa your best hatred. And that's not the reason why entire has said. Maka and maybe a trim. That was 6 months ago. Maka, not somebody, Maka. I always say, sir, me can't some na no for you don't listen to me, like because when you attach emotions you might not get as someone me per se make catch yourself man way or your professional beggar, like he's a typical gun man. I'm a dangbe. I know how you gun for no or behavior, and he's so of a typical gun man. Like I can't even lie about it. So my main friend on tone chain. See, oh yeah, this is my naked truth. But that man, oh yeah, greedy and entitled. They into na mama say. Though or say I shall demand 500 Ghana cedis. It could be said no that money ne straight from Aisha Modi. GH mouthpiece this kind of call you know. Ebia one first kana nko say me they call in the name of Aisha Modi. Ebia no ade call no de call. So it could be say ebia on kind. Obeko ebia sana papa de men share ha ne kakra. Ebia refie e de ne ho gym. I learned so was it liver or kidney problem. Ebia nura ye de na to so no for you know ebia that steroids so. And I've been on steroid before, and I know how an side effect is here. Adepa, you do two side drone so a. Minia, you feel so I do baby kwa we rate me feel. But 40k ni 50k na buy any the new rent fee. Oh, Miss Nira bet me That's why I use me as an example. Say, for you know your liver problem, he's on steroid. And you know, say I real well no money, no near the other, I know yet day. I've been on steroid before. I know how to make us say, I do maybe I did kitame what them, they are 2 men passo. Now me pain and I'm quite I tell people around me, say, and channel me real fear because of a drone, I give me a free. So a side effect, and what I know I but how you embrace it is the problem. Sometimes me kotuna me sorry, I a problem, no my car, and so all the time I call I then. I want me share me car, me team of friends or my family. Is it as much as you scolding no me share from the points or yare near the new 2 no so. See, ya didn't toast no me as all about what for like you know what she say. Yeah, you me feel Jojo so no. Everybody na coupon. Trim langa crown fan home. So I know how it is. In as much as you scolding, you soon scolding more. But papa de menya kasa or you greedy and entitled. Obia unis valanda oso benya adwe. Wa wu sikei he wo se me de akwa akoto ye kan say asase. Wo so uni cement. Uni block. Nese so person wo kire say aban no sisi a onhwe actors ne actresses no onhwe mo anase de. Nti wan show mo nti wa kakra wa obenya nzu ntimi fancy bi. Can't you do something meaningful out of it? Papa, me use my dad as an example. Me papa only ne ho hwe. Maka just say me me family na ye dan tabu dan mu. No, so at the end of the day tabu dan na wo dem no wetime di ahwe me. Egusu de hwe no ho. Etimi papa ti we wo ho na man sani ni ska. Oh, you okay? Na den na papa. Wo ni bi. Yama ubi. Wakoto already built house no was makoto asase. Okay. Na sika na ya hin obi susu ti wo pay 500 cedis.
no dia hye business ase ana mi bisa o nye mane na epiapia na etiko so onko services kana no mo fa amre no na wondi mi bisa bisa na mi bisa sane mano ena epiapia ne papa na etiko nse dada ko bisa onim so de ko bisa ye de bema onim so ko bisa ye de bema asemo ma kan wie mi instruction bebre medical aka so ye professional beggar obeka obeye nyina ye fry be bubobubo odua it's me instruction bebre but the omopes obi opeso hu bia wenye hu ewie Afia Schwarzenegger beka bi but ye beba eno so shodi kire wadwen ewo we hu sisi ahwan na etwa ntro 5000 Ghana na ye de akoma no ena wakatakata so a ompeso obeka anase se ye no kresa ahyamodi e ma na 600 Ghana cedis Adepa medase michia Adjeteyfo nyina se abrenya no munya adaje ehwe nyame insure bibiara ohwe sa na the American e wasam we ho ne se titi minim ni nti awokasa ti wonye adwuma ngu obi abotomo mesra wala eni die mu ye penim mi hu se wa ye adwuma ngu obi botom e bia won kyerɛkyerɛ na wamfa ne ma ntoto akwan mu ene edua ebu abowa eno ntwe se Ghana ye mefa wo hawo obi awo hawo meme hawo kresen wo de eso me ma bonten meka se me hia sika papa nyame aye wadom ukitama me ba onti ne ma no mo wan me de bia meka yes eno nti ne yesetete wo ma ne yie no yese mo wo a mo hwa mo ma for mo da chinti tama na wo ye titi no na wan ene dia nyame aye adom Saminka sa bonsam so na ya adomo senso adom na ambo adomo so na wa be se yenye den ade wo haw pan ne sen papa enti wani nto wani nwu kakra me ne akoso na me chesa me dwe ho amenti ase ade ani gbegbegbe ade wa ya aduma go bi botom se o ma o 600 o ma o whatever wo yo bi kran kan se wo ma wani wu na wo ka wanu tum o see only 600 so what so freaking what only 600 only 600 go ma he Hey, na go say yes nyina ne bi so anka ya ka ne sen enka men na mu wiase nke ya wale say Ghana what Ghana emo aban ma enti ne yes bobra pa wo dache ade we nya futu ma ye nyina wo dache yes dache no ani ni o me nya ne ya me prato ka bi o enye ne ya me prato asase bi o me hwe me 70 years me hwe me 80 years me hwe me 100 years why mesredi ana mi be 60 stores mi be sisi fie ana me be toto cars no car betimi asai dey na ese me yesi se me pe fa pimbisi ho for me dache me ban hwame a anya me wo fie rent no e be so hwe da bia me ka se sika we onyae se me na me nye sika we a ka me simu dan aboso ama me tim ade na ese we agree sa hwe sika na o si chief of staff Every no 40k was almost the sending momo ohuye 40k and sana vice president the 50k no and also ebeka ho okay and sana say you no krese Aisha modi so the 600 and as 5000 so buy and also ebeka ho in September ni mu no ne kan say sika no and otua ne dan no 1 year okay this is September year ebe 1 year no ebeso okay nti obesan so kotua ana so say obebo modi asidan before September no na wakwakotene mu ana sesen oba medase onno na omwa obi biara o wasase so nimde se wiase mote ho na wonnim nimde a wobu ho asabe wanyinkwa nso adwen no oni yes she samena minya seska we a metimi ede mete ha metimi de 250 million a single room self contained yes na me ya me say wo dia me say bojo betimi ato asase me say I know say me estimate ma me say wo kwa kaso adankyira yi edomi abra ba be yi wo isa wo dia pachaw ha wo mo ebi be say ni o mo padi ewu edi bi transfer dey wo ma yase nti kakra bi a wo no kita be 50 million wo dia pachaw no ani sika na cash and carry wo baje ama wasase eno ani so be smart so be sia de ne ntem no waje o papers me say wo betimi the 100 million as a single room aboso me say wait me amfa sa ska we anya hwe ade ne yakwa we be say
4 bedrooms have contained cry bobo so near there. I 120 million. Oh, boss of keke. And you wouldn't mean fast that say. Sha tea me boo too much. The akon and yan chasso now we a penny. Wouldn't you mango Ghana for botomo? I can't say. I do man by ye. And then your government and so yeah, can't say so. Oh, tell your government work. When your government worker. Into Miss Row. And your wawa bra one out the to pray. And then air could see out into ye debate dinner fire so dear am I ye ban. Wouldn't you do maybe a messa repeat him a honey beam? Wouldn't you man go be a bottom? And I will see so no so many shots I will wow be. Someone is coming children now. That's it. I'm going yama what this says Kadamam. Went to me and you is scanning in our way. Opportunity now by way. Where shall nam near the nest? Move your way, nam gusun in I am pa. I idea over. Over is one more biao. Who said the camera, cheese camera, see with tito, and my enemy who are put or chin that swallow, send it here no crown now over. Left and right, one more be anti die how. All right. Over Jai Ghana for a how. No moment I will see I may come for a tap send edit amount. Tap send ye Jumako be almost seeming Kai so Europe or Canada or US over so sending mobile money. At the back Ghana and Quanti and one so before for no acquire Google Play Store and answer say App Store. Now what download it or more app and answer show video in baby at your caption was a link be at the honor boss link and so I don't call app on straight to download you. Yeah, your website so promo code no about at the party TV edi Ashowo Party TV Ashowo wia wo Europe I bet you €5 wo Canada and US so I bet you $10 nti koso na use tap send app no fedi ujuma efamaye MzGee girl Afia Schwarzenegger edi video bi aba se na shodi kan ye no se titi enye adwuma engu opia ebotom senko ohwe ne mayi anka we nyina emba na yehwe Afia Schwarzenegger so video no embrasisi a na yekoba na afi so yato aso mesan so aba MzGee girl so yehwe embrasisi a asem we na me se me nka bi on but mami cheche Ghana for adie bi se me send audio ma wo Mary me ho akire me oboa me the minute I will Mary we yi audio na free phone so e dia akoma obi wo na wo leak ye eno ni leak no so be send ya dia ma na send ma wo kuna wo leak aha na me busa se Gideon bo akono ono asem ye ba ye egu ni boss hu fi enti wo leak ya den nipa wo leak ye na ye nipa wo send free the phone so e de koma ni kunu na dia me kan se Uncle Titi obra ene wawa boy enti na me ni abra me hwe me ma school no obra ene wabo usike ni obi aboto enti wakakakra e ko anu tum na usi su na ahwe wa bra boyi a enko bi am promise uska obi promise uska no fa ma enka nye interview why Titi enti ko anu tum akare general minister oh abusia ena yetie no sisia audio no wan ena leak ye MzGee ese enye onu na leak ye na osi ni nyankopon a wosom no endi na asema no nipa leak audio no onda da asema MzGee ekano no nti wan na leak ye ni kunu so ebepie mu ni kunu so aba kyerɛkyerɛ asem ni mu na kyerɛ se ni kunu no kyerɛ nipa bi a oye adwuma ewo vice president Asiedu eye ni spokesperson na kyerɛ se one eye MzGee kunu ye oye adwuma wo multimedia ene papa yi twetwe nkomo na kyerɛ se nkomo twetwe ni mu no o kyerɛ ne se audio bi abeka ne sa efa eye sika eye vice president edema eye TT ehun na momu no regional minister eye Henry Cote ono so ne die na o promising say every month be 1500 ne beba ne nyina na embaye ano ena se audio no eguso a trend se hwan ena de baye so audio no kaka papa yi a owo eye vice president Asiedu no no so de baye bontia na because MzGee kunu no aba bontia beka se woti ya ne se yesi audio no nenam Peace FM ama obi ade ye entertainment show ewo ho ama mo frɛ eye pious a oye adwuma ewo Jubilee House na mom no sanso ewo Peace FM ebisa no se on de onni ho hwe onte ho hwe krampo na sa asem no anase audio no enenam abonten eso omo nyina ka kire omo ho se sankofo men se omo ka se ompie ne ho beliki eye audio bie ne obetro story e de afon so investigations bi wo ho a wo se ekoso anase sempoacho for comment no efa bra comment na nya tem didie wo like nso na wo share nso e de eka ho e de maye
Miss Kabagyo. Yes. Yet yehwe MzGee ne reactions or show so on the onim ho hwe ne kunu so se nya ono na likiye papa ye ka so ye adwuma ewo eye vice president aso ye ono so se onim ho hwe omu nyina ansa kan audio no all right but obia ka che no nyanko se mo obia enliki audio no wadwenkyere wo eno ho ne sen send the audios na mo ho and now mo coming up with that statement ne say ma obia enliki audio no because na na mo ka kire mo statement about bontin it doesn't make sense. It's a statement about bontin from nipa no vice president in the side no or no dear MzGee kunu no and oni ni go business oni MzGee and MzGee so na wo audio no and or the man ni kunu so ni kunu no enso edema eye nipa ye oye adwuma o vice president aso ye say obetimi aboa amasika na omuka so mde be support no like ebetimi a extend ya kakra obetimi aye bibia fa ho na ye ya and papa ni so ye be hwe ne ye be ye na momu sending audio ya okay say TT monya free TT wono fama me na ansa na ono ankasa be fishi in ahu asem no kura ewo mu no any regional minister sike or promise ya emba ye na mu holding on mamunya story bia about this audio o ka kire MzGee kunu na and MzGee kunu ne say wate ase anya de ombeliki audio bia na momu no ohwa eye MzGee kunu yi oso ohwa na ote say story na aba out and of frɛ eye nipa ye kunu ka kire boy ne say ma only key papa no mom na kache MzGee kunu ne say so ye adwuma wo media stations mom liki mom ntwere ni story about this audio it just doesn't make sense. It's the Afia Schwarzenegger eka say kunu te wo ana ode marry what she's saying, she's making sense. The from Hoban, they are just not making sense. What can so much me? Asem no at the moment it makes you a gossip. Me no wa bon komo. Me ji wudi nti na me ba ho na me ni wususu asem no ho. Say ever za maka asem a show na show the aka asem a chem. Show the Anita and cancer me nti obi me patcho me ji wudi nti na asem no aka show. At the moment I me feel sure the echi no beba wa the palm man. Me ya concern me ya loose talker. Me ya gossip monger. And since you can say, ma send you audio ma, who send ya ma nipa kora na who say ebeko. Cause nipa na who send ya ma no so one na for sem. Ebi edu baby I say na e kwa adwuma kra hetiti. Me say me obi a me wo relationship ma me me boyfriend ye di nkomo pa. Enti wo be ka asem chema who say dole the possibility say bi betwa me boyfriend asum ye high. Okay. Jamaica was as e be na nya ne bone kwan so na medeka ebia issue na wuom no ebia me per solution aye den amawo it's ebia the possibility say betwa me boyfriend asum ye high but me ni me guy na no nye den enye true it is at the moment ebe free me guy no ho de be kon meet me blame obi aye me hu na me blame okay I na me ko blame me guy no sure the ni me kan asem na what sia why no ko blame no no me say shodi obeka asem chem ani enka nchire obia na me ka kire wa shodi ko me blame me wo ayam shodi abeka na asem a kire me wojimi dinti na waka na asem a kire me na me so be bo wa mane a do obia me bo wa mane na ne boni kwan so but the moment am abeka kire shodi hu sa na asem ne na ma why no ko blame me no mumi elu pe na asem na akoso enti se me na ka kire me enti me na obe blame me na wo ni pa na se ni audio na ma efiri ho akogunu ho egunu ho eko ususu uti ho we say ene say if me liki audio na oye da so audio abon na to so anya me nipa o liki audio no ne nyankopon ni nindi nyankopon wada nyankopon na so aye hye na ase kyehye no won sori nko bebia nko di dwuma bia ne nyankopon ye hye maame mfiti ase no me be ka asem ni bi mo maame ka ase se etisa wo na oye di amafere ama ba di ekeka ko no wa na wo be blame hu
Yeah, almost me fast born be ma me miss cover girl cause there na my wo dey me medi nkomo bi am be send audio bi ama wo na afi wo na wo send call ya wo na ye de so bo ne be bo sisi na wo di kunu wurawuram na wo kunu djuma ye fo wurawuram na media ho ahwanfo wurawuram maame cause le bone fa che o ma papa ni nsesi fom papa na so be sere mo ara ni audio na voice no wo papa titi papa wo te brofo nti won type won type Let us say enka was titi typing and I want to make friendly pan power phone so again voice note titi tutonya ye say adipa yan hwe ye ka asem ye ka ne ya obe wona papa no wa jinsemu na me fa samba ne bia we free cause the eba no enya de papa cause as a free inshiremu e de ko enim guase mu enya de papa enya de a me wish ma me busu enim ponye ma wish cause you see ano me see me ka say we are a professional beggar and that's what obieka and ho asusu no be pese ye be friend professional beggar what you say enya fine ye nimu nanka is say ebuo wo ho kama na fe de sika bisa nketen na eno so de ni kunu we bia nanka eye kwan paso na odijo na so MzGee yet wase papa ya asa na meka say ebia metimi adi nkomo me be ka wo me boy no ebia na ne kwa abo na so say bia me kan ebia na wo serious issue but ebia na me so MzGee adwentra ye defo it's the moment I so me guy na wo be liki asem no metimi blame me obia I was so sure the blame me straight so o confine me na me so me de call ye enti MzGee adene de Yeboah last comment fato so na I was say omo ye investigation wo asem ni mu ana I was say omo forget it oh yeah forget it onim ese so omo forget asem we because me nim ni enti ese say ye tre asem we eme eye asem de aba na nya siewe even yes de adi no omo adi no omo ni nko de aka no ye mo ho ban ye bo ho ban ana ye bo ho ban sem ebia me ye sure say me nya sure so woska o sha o yes anema ni nyina ni botom ay dry okay but master T nyankopon da bia me ka say I me na me kama asem nyankopon ma won didi a o ma adepa enchim srewrade ho bonifache kokoto adwanim na bompaye independent phobia biem menewa kwa sorry dem pa sorry papa biko wontimi nkwa sorry kra wa hye wudem na try so be so afre rade boni bia wa ye no no mfa nchew no mie kwan emmawo a wa won bie wano biso obi esika mesro as afutu a mede be mawo as missing enono virgin at 50 or CTT is an opportunist or CTT opportunist ntino Ghana for yenjintum sa abusuana meka o say wo JQ Travel and Hotels say efo wa kwantu ho papers na wo say wo ya bomodin a na hwehwe o mo kira kwan no munye o papers no emfa emma watu kwan wakọ aye amanone wo kodru ho no mo ba bia wo de uti beto kra aye asem ede ama wo ba Ghana ha ana o pe ba bi ede uti ato wo hotel papa bi dia na meka for JQ Travel and Hotels na ede ama bomodin na hwehwe aye o mo kira kwan wo ho no mo betimi afro mo Ghana ha aye 0560517979 Germany number no so na da obetimi afa na onim penifo atwetwe enkomo ewo ho no mo package ni de full package ya ma o papers obi bia nya afa na office we no ajampi from hard na okwa ha ene ne kan ye be ye bibia ma ewo one office na chese wo timi enya kwan ede etu okwan no na video be circulate on social media so police ni a kire se bi wanom apeteshi a wa bonani so aye fine wo duty like oye adwuma na mum no kwotena be blog bi so na kire se wabo wasini trase wabo obi nim ne ha no se eyefie hawo ne ha no anase adwuma mu hawo ne ha no Ghana fo bebre na kire o madwen ewo ho na yehwe video no emra sese ye koba na ye de Ghana fo adwen kire ni bi so e de atato e de ama na ma je abusua so adwen kire ewo ho de yehwe emra sese a police ni Ghana fo epejuma kwa yenya police ni wabo twe on tumi nante police ni wabo twe on tumi nante
The police bar. Yeah, police bar. Wa bochu. Ontumi nante. Police ni yeah. Wa bochu. Police ni Ghana police o. Ocho uniform. Wa bochu capcos. Oh capcos. Police ni Ghana for page nkoaa yenya. Police ni wa bochu ontumi nante. Police ni wa bochu ontumi nante. The police bar. Yeah, police bar. Wa bochu ontumi nante. Police ni yeah. Wa bochu police ni Ghana police o. Ocho uniform wa bochu capcos. Oh capcos. Abusia police ni ehu yi se osiwa wasi ni Tracey a wa fine anipa wo twa no so ne wo twa bona wo twa ne video no wo twa bono e wo ho no mo na no nam so e ma Ghana police service e de letter ababonten o makasa e de afa ho se papa we se bebu na ten a anase ye be ye bibia afa ne ho a gi se ye investigation na ne be free investigations ni mo aba no eno ne be hwe ho se asotwe bi o ye de be twe na so se be yi na dia ne nyina e free ni a omo ye investigation na be free mu aba eye abonten so na Ghana fo bebre na so e pachow e wo ho se IGP hwe na onfa ne empe baby mfa se psychiatric hospital bi ana se psychologist bi no mbe pe na ede amana na chese o ma bomodin anu ma hwe na adwen mu e wo ho ede amano abusia Miss Kavagio ye hwe video ya police ni a chese wire fine wasi ni Tracey ase se wabo no bi nim se ne wra ho o man ni tri so anani kosu akra wo hu se papa yi wire fine wa feel eye ne body no na Ghana fo bebre e ka ho asem no so adwen kire wo ho ene se Adepa we dey meet share police phone na cause I have most of nkofu friends am ewo police Agyapong, they are security persons. Okay. Agyapong is easy. Sure. To be a security personnel, it's easy. And better sa. Anajuna wunnam, anopana wunnam, ahumachina wunnam. Yes, bibi so we are say. It's Agyapong and better sa. We Agyapong da saying, na yesa ba between was saying no wakwats na fie. Obie ni wo pese obebo koshibra but nyame anya wadom ne yekotu wuwu to ebusu ebimu na nyame so anya wadom ne wandue ma anko ebisa anko hu bebi a problem bi free ba wo be ne nanenam honuma na wudi ewu na wudi ayera enti adepa me de ka me nko ade a komunja ko sanya onu pe no twa bi wo police Agyapong enkofo twa bi o Shwe. When you try to try bina. Why they no one say spiritual? It's a big coffee baby because Agyapong ain't easy. So maybe o deba. Ko fo chebi. Ni police for omo chebi pa. Wo chebi chomo e be chomo to. But me ti ase ko se Agyapong enye bete. Enye bete. Enti no ye kan omo njai no. Na se omo be council na wo ho. They should counsel her, him. They should get him a psychologist. For physically he's going through so many issues. Maybe for he's depressed, and depression is real. Anxiety is there. Mental illness, and sometimes mentally he or she is weak. Ukonya doye weaker verse na obehu odi bibi be kana no. Na arehoche na no akopensa bi no ayede wanom obi susu ne dia ba obesu obi susu ntumi a no wahye ne ho akonfo to for no ne dia ni say ba wo so onom nsa na ode hwe na ebia oba agyegifuo bi ne nete na busuafo piepia oba benfo agyegifuo bi ama na wone nete a wo ha no for so bia de busuamu mpo ono pe na ni paja ma we ni adwuma we busuanu abayisam ne honhom sam ne spiritual nyama it could be say eno so betimi a fight against him it's yes romo Mr. Dampare beautiful Dampare yes ran we the boy omonja na he no wo cape one na na nam hosa yen ja na wo show uniform one na na nam hosa that onu pe na twabi ade pa me se enye onu pe na twabi
yentimi mbubodin enya haso ne ebe expose yomo sure but police me hwe na omunyonko police ni se onenam hosa no hwe uniform na de bia onum nsa emagina kwa ho so oye adwuma de bia wonum nsa yehu no oye adwuma na tano what semantria bi no oye adwuma no onye adwuma enyo no peta me kase adwuma no enye easy me de me kase me susu my family was like should be a security personnel me say me moda me kwa pede me say bi okwa na wakohia honhom bi enye nipa ni na ye nipa jama jefo bi kura bo bibi ewura ni mu ebia ne wife bi a ono so wodale kokra de gagba bi esini ye ma jese wo sora oh yeah looking from the physical point yeah spiritual way no so enka ho edwuma na enye bete do yentimi ba ye omo sa police for no mu ye omo edwuma but mesremo wa ho video ni bi emfa ne sa keke wo bi wo busuem wo bi e wo busuem e bi ono no je ne so wo twa bi o ye ne ho fi ususu bi wo busuem ahya wo kobo kwatie bi etwem obemene kwatie bi etwem a obemene enti ono no je na aba e na wehu nti yesremo we je mu investigation am ye investigation bebi ani bebi a bura na wabo mungo hu hwe ya bura numa no wono mo ye e na ono super no wotwa bi ade ne je na aba enti police for no so mun susu nkan mun susu hwehwe mun ja no enya akra no wo aha enya busy place Cape Coast o nya busy one na mo sa one na mo sa me se no ni penetwa bi ne de na aba omun ja no o twa ne ka na de asembia na wabo asembia ba se na bi se ba hu ne se o show uniform na wabo no ma hwe ne sa akwa na me say all you know no bibi na ha no eno de no kre bibi na ha no into no onua meme de ka me nko ade omun ja no no ne nam ho aketwa na ya he na afide ye se ye investigation na ye ma wetina fia na de se betwa ne half na ama o ya then awo kwame ahe ne se be ma half ye sere mu munja no why surely John Dumelo de ne de beto so se osre IGP obukotodwe pan IGP chew se onjai sa officer we na omun kofie na se efia sem bi wo ho a omo womodia na omo enka ebia problem no ne enam so ma okono musankra ebia na efrifie then I will be can John Dumelo statement now on my own. Me that say John Dumelo, me chiao, Jan Shisha nim no. Jan Shisha nim no. Where your government asem, yen Jan is a sen. Sha, ye bekom si se wakodi sike bia yendi. Wo bekom wakodi sike bia ense se yedi. Aposifo binum aba. Sikedi nkete apon nkete se sempo de nya wa Vodafone se ye insurance aden na we abwati awa wo se de ye hu ne mobo woni aposifo binum ne ma me sisi so makọ wako chinchim obi nsa akoji obi sika se se wo hwe mama kan cho ye nka no kwawe Ghana ha binum aposifo eniema mo ye enya baku say me duodi mati oye police ni da bia me ka kire no se wan hwe yie na wo kodi obi sika me de wo nya ko bodu o make sure say ya ma me ma no omo nkwa wudua me da bia ya busu mo nim se me ka na me nya kan so da because me nim se dia post fo no mu binum eye wo man Ghana ha say abro ni beyie me se post ni ka se o tu na ni esi so a ahwa nya me empata sorry tissue or the better toilet roll keke woni bi wo ho wo hwa wo lances wo paper wo na wo ya kan say woni tissue get say wo ko toilet fa na de beko just ensama hu hia posifu bi ni mo aba apo dokoro om sa dokomoa ana o mte Ghana ha bi ni mo de o se papa we die no e bia trauma bi no fam like bibi hye ne so ntina nam so ma ode akwakọ no monsa ahode ye ni mini se wo munyi na di efia sam de wutumi fa ma enkrofo ekita certificate ye nya o ye try ye can say is about who you know ye nya na enkrofo ekita certificate atifie shalai ye can say ma mini ayi ni grade oh yeah in fact wo ma nya o ye kwa mu ye say agi say ye kita 120 million
ansa aden na wo de nyame wadom no wanya bia wo de kwaye ensadwe ada ho eye ba ho eho eye pusa jajaja John Jimelo mami me bu pa so di suro nyame John Jimelo me bu pa mami miss asama na oka no me suro nyame wo da for heaven me suro nyame me awade suro nyame asama na oka John Jimelo so ka ja wo mo bona wo ye no so di suro nyame for heaven asama na oka me se me suro nyame me suro nyame wa Chasama Miss Kabaga ni John Jimelo ti ha say so abrabo no woni ye nke manesa so di suro nyame eti ne esi mu tutu manamon si ba bia besi mu ye mu me abri nyina me kwa kra efiti e ha ekọ me ti ku hye de bi mu ja wo ho na se ye ko me ma me na da omuti payment no so ana omuti payment me se ye kita license na o de me okosi me because me kita ka e no park ye nema so kwa kosi ni refi ye e na ne license wanye o tie me in fact for comment bra Kwame Nats for comment bra one of them asema make o tie me show ye anya ama no o tie me cast ye yi obi dey could you believe say ye pa ho just one day was say or dey 2 million answer ye komu the license send the refi na da I ma pa ho one Ghana for your Kwadwo Ghana for your outside and no buy it you see outside it's your boy I'm not what police for and then I move huni when you saw what's psychology let's spend this cap when I mum ma like we turn up ho one day ya chi 2 million se twa wusu kwa be na to so ya David tell na America no enye sika na o tua ne na ye ne yo sa kasa wo di 2 million e sompoma no kwa be na onu anim se say scan for o betimi atua more than that ya wa ya no o de ya ne na ba sie ni mo ba kwato no ya no ya na yo ba kwato no ani mo enti ma aposifo ma menka let's be sincere police fo no bi mu niam mo ya na nya e wo Ghana ha ne be ko so bo mu duasa ya boy bi o come trotro na say me trotro na o kan ada ba go bi mama wa ntwa aka no na me get police ni da police for wantia wono kwa no da kwa wantia because of police ni soldier ni security ni ya can say one ma ye government workers for ni na one ma no da nya dia wo mbetia nti ha uniform na no me da ma obi ase nti me betia me get soldier ni na police ni da everybody Holy Spirit Janet Omo kwashifu abinu yes apostle me say na me about me say mu no ba shi dia na ma wa ntia ne ka ba ku bi one more ni me deda ma mo pa mo John Jimelo mi sishama John Jimelo jai fa dia na we ye na me nu ni sa me fellow Kwame Nats asema na ka me say Kwame Nats wo mu dia dia ba Saden Kwame Nats wo mu dia dia ba apostle na one for we higher chow na ka yetimi ni na esi ye da pare aba wo mejai da pare aba Papa je ya onu mo sanya police fo nyina na no mo nsa. Police fo onu si omo se. Wonu bi no si ase. Wonu bi no mo nsa. Wana ka kira na we na me na ntimi meka. Ntimi. So they can wana make out say what GQ sounds ho weekend no enye dura ne sa wo ye funu abi wo ye wedding wo ye graduation wo behia quality sound system a ebom ye party na me kanfo GQ sounds na edi ama obomode na hwehwe omochwa kwan enkran ha omo wo adabraka obomode na from 0560517979 0560517979 na one mpenifo antwetwe nkomo Germany contact ne so na da ho betimi afa na one mpenifo atwetwe nkomo isanse Germany so ye ba ho ebegro ye ba ye kita DJs mienu na eba ntise funua ye begina na so from Monday and say from Friday to Sunday no ye begina na so na abo 24/7 na ye gina ye na so ntibo modin a
na one mpanifo entwetwen enkomo ewo ho no mo video bi circulate wo social media esosle queen bi one ni sugar daddy no ye ye kan say o twa video say yes snap and say TikTok video TikTok video oye na papa ye ni mubem na papa na tia no na say hey awra onim se me married man ana abusia video e ba ye nkofo bebre na na ka ho asem so ma odwenkyere ene say ye hwe video we emra sisia. Hey guys, guess who I'm with? Zaddy, with my Zaddy. What are you putting me my Zaddy of that video? You know that I'm married. Hey guys, guess who I'm with? Zaddy, with my Zaddy. What are you putting me my Zaddy of that video? You know that I'm married. Hey guys, guess who I'm with? Zaddy, with my Zaddy. What are you putting me my Zaddy of that video? You know that I'm married. Hey guys, guess who I'm with? Zaddy, with my Zaddy. What are you putting me my Zaddy of that video? You know that I'm married. Hey guys, guess who I'm with? Zaddy, with my Zaddy. What are you putting me my Zaddy of that video? You know that I'm married. Abusia video no na ye hwe no na chese papa no na atia musa no na ganu kra ne yamu hye no so woni sugar daddy etikem na wo ye video na papa ne betia wesa abusia fa comment e fa bra e wo ho o like na wo hye so e de e kan wo shodi wo hwe video no de we na lady no etia yi papa yi tia lady ne yam kra hye no ne yam hye ne se e be hye no when you be ku na nyame ya dom wo Africa kra e ho na wo koye snap who pass obi ehwe Nkola ben suro nyame nkola ben suro nyame wa hwehwanim nkola ben suro nyame ba na so ben emema ba mo kote ya mutumu kakra yes se wan me se nkola ben suro nyame but se kakra wo tafre aden community day cha mama country mo when you obi kunu na wo tafre ho a sibi wanu Nini ya mimbremu omo. Woni miente o twa sa picture mo. Sa selfie kono woni miente o ye. Blackmail nana. Woni bako blackmail o blackmail no. Ebedu ba bi no akaso ohia sika bi. He mama mintumofo. Sa offense a waware. Ananse wodi kan aware deda. Na wo alanga joa bi. Na wo date na hwa ho ye. Wo hu so ofofo mpeyira. Wabu amakwa wamfafo but no asada asa oyako ni nya no video no ode to nanim kakra na oye no ode asa she munshop ma ba bi mu abaifu shodi wa ye bi da wa ye bi da David me anu dem me kwa me sugar daddy ba de we a o kire se omo ye no omo ye funi se me abayo aminim ha wa abayo esubante hwe mesi o said afa phone na say phone ni a no waboa pa asa oye call no dandan no de ball no so sa ono no so nim ni oyo nti o said ntwa wono ne bebre sa no ye mema anu mu ne o na so abai o tira mo yera ho kakra me si yakub na ko so video ma na mo so mu ye mu sa me dom me nua bi akonya bi na nsen na so so no ho me nim se so mu tia the way papa yi etia mu ne de na che so osuro ni wife ana osuro se ni wife be hu ana o say wo ye married man wa ma ye hwe ma menka e mayo na aba ne ha adwen se wo konya obi kote na water frɛ ho a sie o because when him near yent no bo apa afafon papa no so ya de ba we say we den a wani ma ba we yiri we wu kofi bo no me say me ma bo ye bo mo dem den na utwa sugar daddy video utwa ni video say na make us first oba na jimi second on the blackmail no in future bia na wo hia sika bi wo ho Adu time and yere find out say say dey say into say man no so yes na find out and ya wo kodwom wo do pass sabe kodwom so ye be yes ye be di wachi into a hot time no where your friend epebrem into no yes ano wo yes ade no for epebrem into wo say epebrem na say wo keep nuane na say de opane ba wo be ye pie eno na ba we ye yo yes won na papa panimu sha emayo ne bebre ma yenka wo wonim so mo so
Omumoja na adeda no watchu moja ncha na wabo abrewa. Wo do opa hwe. Mariwa ni bebre. Oh, chidi moja no vampire. Oh yeah. Minimum buy we bia ho. Na on ho ye fe. Wo ye nice girl was starting so date sugar daddy no. And na why say why na sugar daddy na fresh. Nina watchu ni moja. Hey, I don't vampire. Oh, nya vampire. Say ni moja na da. Dabi mani ni oni kwata from cow. Na wa hwe body about na did the whole rough fire. To sebi mama. Oh dey sebi, sorry mpanifo mo animu a. Cotis. And mama by sebi sugar daddy no. For no e dey yan no mtimi ye. 1 minute for you. Petre obu atopa baako. Oto. Shoji. Shoji na betimi ya. Shoji sro nyame. Oh mi so Shoji sro nyame. What titimi na menka no. Sro nyame. Point no medase. Oh, mesa. Enso ekohu and Nkoaa ba sro nyame. Nkoaa ba sro nyame cry. Nice girl. So lady now video. Oh, a very nice girl. Pray no pray. Nanka wonya Ajetey kotie na wo tafre ho a. Ajetey ne wo twa sister me the mirror spirit mu say Agyman ni sebi. Me se me nyatwi ni. Me ye fanti for so ye ka sebi. Dangbe for ye ka sebi. Kola be nso nyame wonya kotie wo tafre opeso obie hu se wo tafre. Enti wo emoji ya be ya o ma nye nyu mu se ai. Untimi fa bi nkata denim. Na ma ye. Untimi fa bi. But I me de kata o. Me fa nkata. Na be he. Na so sugar daddy so how no me video na dey akata. Na me was sugar daddy be for me in video. Me video I dey. Me fa me phone o. Me twa picture pon na timu abe ye ode. Dey be me video me de kwato he. Me de status be ya. Me de ko Facebook na me de ko he. Hey, whether me na say me adamfo bi twa video be ma nice man. Me because I'm in say na me de kwato Facebook. Me hu yan se jama ye hwehwe me. Me hu yan se ye hwehwe no ba na wote ne kakanka. Se hwi ni mu nti no. Me ma ne te ne kakanka. Obo pass ye me hwehwe me. Wote me ti so wo hwehwe me. Juma me di kodi no wo ho. Juma me di kodi no. So why would I even do that? Let you know are you proud to say when ya sugar daddy and also are you proud? Is the man proud of her? That's a question, you know. Lady, they are proud, but is the man proud? As I'm penetrating, what do you say? My boyfriend. For all you know, you are dating yourself. For all you know, we don't want to champ now. And so that what posting boy, posting so post you back home. So the question is, who now posted on nipa no or post you there? So that's the question. Who posted man? Who your video near the no what saying what? Who don't find is a win your beer, be sure some mama who ma so. Who beside do? Who to me could the idea could there now be power no hunt nasi. This is social media to be everybody want to see. Me na menya ma could there. Na papa so on nani gay. Inti so twa video ada na wo to me no. Make say as you're proud of him. Is the man proud of you? I say wo champ na. When you branch pa into wa konkon with simuya with the me konkon didn't na me konkon. You know my guy will get down and open the door for me. Didn't know about that sir. He's proud. Sure. Say we nyame into ni pemu no opesa osi abaka say don't open the door obekọ no akwa akwesi no aba bebie obi so no asa agil back e woni pem nti I don't need obi so obeka tell me say my man is not proud of me because them on je woni pem na di adanse say oya proud nti say chinipa no me so me do ni pem na me so me konkon na me so ebi amaje ne bag ebi ani bi make it no public. I'm not ashamed. But when the man is not proud of you. What picture tia what on any job libi eh mun kodi ni kuda until some man will claim you in public no. Sure. On your there. When you be am penatri sugar daddy den. No ntimi fa hun ko nipa mun claim me wa. Pere nkwache fun ka se wo twa picture na mo pere dodo. Mo pere dodo. What's who date sugar daddy be a baby, I can't remember like me fefeno. I met this man. Okoyi ni tia, what's in the car front. Obeka just a best na mu rubber brain shop ho. Okay.
barbering shop o e mema wo ho no onde ni nan fofo like etitsu for eco restaurants no mu didia what's up it was run what makes who things I be chon phone na me company papa man chen me chon phone aye me dey say nyama me mpo me me video kwa na utoma me dey say emoji na say me be kata oso me mpasem cause me say WhatsApp start abefo bebre gu ho no nsi me mpasem me toto nyama bia wo hunhum wiase na me ma me adwuma an address me so dem bompae si amaso ayehye nti mu kodi ya mu kodi ni kutaa na mo pepa ma no ho na mo meda na mo pre me miss kaba girl wunya sugar daddy na de ne beto WhatsApp status me hwe do me je hwe wo do ho no ehia me hu kra me sro dentia is the person claiming you in public edini a miss kaba girl Abusia na so nyamre na wo hwe na make out say ye wo Royal Hallmark magazine second edition no e ba be hyehyɛ so bo modern na fa wo ho agimu e wo ho no mo first edition no e koso e last year go Kumase crow from Abonten so and the second one when so enyu hu from bo modern na fa wo ho agi mame ofosua adua mo akwa ho fe the first ono ne oba pani a odi sa adwumadie we animti for contact na go no na one mame entwetwe enkomo na second edition we fa wo ho Royal Hallmark magazine na meka wo se magazine so e wa bonten so ntima wo sanka eye copy na utimi enya bi na kenkan abakosem ewo eye ukrom Ghana afen so eye t-shirt na hodo na so ewo abonten so eno so ma wonsa enka bi ewo ho no mo me ne eye miskava girl na afen so eye shodi na tina se de nkomotwetwen we nyina e de ebra wo eye MzGee na afen so titi insense ma trend wo social media so na afen so police ni ya na se wabo ewo Cape Coast abonten so no so police for e de ho statement e beto ho na afen so ne krakra side chick bi on ne sugar daddy etiquette no ko video ye na papa yi etia no ewo kam eno ho discussions and that ye ewo hanom no ye fa miss amade pam show wo hwe video no now like now comment na wo share so e de ka ho uko YouTube a wo subscribe ya doma na da ho no bomodi ane boss wo boss pe videos bi e be post bi a on first person na obenya bi ahwe ewo honom MzGee makeover na ye makeup e mam kama bomodi ane hwehwe MzGee makeover and so extra kwan na program bi a be ye wo ye photo shoot wo ye wedding wo be hia makeup no meye wo makeup no enfama kama ewo hono yakam